umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni muri Kongo Kinshasa ubutumwa nyine bwa MONUSCO ariwe Madame Leila Zerugi yabwiye abanyamakuru ko yakiriye ibaruwa ya Minisitiri w'Ingabo muri Kongo Kinshasa Unique Crispin Atama Tabe imusaba ko ingabo za MONUSCO zatera ingabo mu bitugu za FARDC n'iz'igihugu cya Kongo mu kuburizamo uwo mugambi utegurirwa ku butaka bwa Kongo Kinshasa mu ntara Kivu y'Amajyepfo ukabugamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Iyo baruwa y'ibinyamakuru bivuga ko yahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru, Minisitiri Crispin Atama Tabe yayandikiye MONUSCO ku itariki 18 z'ukwezi gushize kwa mbere. Minisitiri Atama Tabe yanditse agira ati: nejejwe no kubasuhuza no kubamenyesha amakuru mfite yuko hari bamwe mu bagize FDLR baherereye imweso muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru bari kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo aho bashobora gusabwa na General Kayumba Nyamwasa kwishyira hamwe bagamije gutera u Rwanda baturutse muri Kongo. Muri iyo baruwa kandi yanavuze ko igihugu cye kidashobora kwemera kuba ibirindiro by'imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'umuturanyi kandi binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga Kongo yashyizeho umukono. Ati kubera ko Kongo ishikamye ku byemezo mpuzamahanga yemeye byo kutaba ibirindiro ku mutwe aho ari wo wose ugamije guhungabanya igihugu duturanye, ndasaba ingabo za MONUSCO gufasha iza Kongo FARDC mu kuburizamo umugambi mubisha ushobora guhungabanya umutekano w'akarere kose. Ayo makuru Savera akabahura neza nakubiye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu kuboza ku mwaka ushize, aho itsinda ryakoze iperereza ryavuze ko hari umutwe w'abarwanyi uzwi nka P5 urimo kwikusanyiriza mu misozi ya Fizi na Uvira mu ishyamba rya Bijombo ahani muri Kivu y'Amajyepfo ukabutegura gutera u Rwanda. Iyo raporo ya Loni kandi yanagaragaje ko umutwe wa P5 kuri we n'umunyarwanda Kayumba Nyamwasa ngo nakunze gukorera ingendo nyinshi muri Kongo ajyanywe no gusura ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Bijyanye n'ubwo busabe Kongo Kinshasa yasabye MONUSCO, Madame Leila Zerugi yabwiye itangazamakuru ko bakimenye ibyayo makuru y'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahise baburira u Rwanda ndetse banashima imyitwarire yagaragajwe n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tutaratandukira cyane iyo ngingo jondanye tunabasomera inkuru iri mu kinyamakuru Rakuruwa ndetse na RFI ivuga ko u Rwanda rwongeye gutanga impapuro mpuzamahanga zo guta muri yombi Kayumba Nyamwasa ushinjwa kwifatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukabarizwa muri Kongo Kinshasa. Uyu Kayumba Nyamwasa aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo guhera muri 2010. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwashyize izo mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi burasaba Afurika y'Epfo kumufata bakamwoherereza u Rwanda agakurikiranwa ku bikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa RNC yashinze. Twongere duhindura ingingo Savera nyuma yo gusubika inshuro zigera muri 2 ya nama ya 20 isanzwe y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba yarashyize iraterana kuri 5 ariko nabwo yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu byose uko ari 6 bigize uyu muryango wa East African Community. Ibinyamakuru bya Jeune Afrique, The East African, Daily Nation, Daily Monitor, Chimp Reports ndetse n'ibindi byiganjemo byo muri aka karere Jean Daniel bikaba byaranditswe muri iyo nama yabereye Arusha muri Tanzania yabuzemo abaperezida babiri w'u Burundi na Sudani y'Epfo. Bivuze ko iyi nama yitabiriwe n'abaperezida 4 barimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, hakaba abandi bahe wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, wa Kenya Uhuru Kenyatta ndetse n'uwa Tanzania John Pombe Joseph Magufuli ari nawe wakiriye inama Savera kuko yabereye nyine Arusha muri Tanzania. Ubwo abatarayibonetsemo ni perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo ndetse na Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Inama ya mbere yagombaga kuba tariki ya 30 Gushyingo ku mwaka ushize ariko iza gusubikwa kubera ko Burundi butari bwayitabiriye. Icyo gihe yimuriwe tariki ya 27 Ukuboza muri uwo mwaka nabwo iza kongera gusubikwa bitewe nuko habaye impungenge zo gushidikanya ku bwitabire bw'abakuru b'ibihugu muri iyo nama kuko hari mu minsi mikuru isoza ikanatangira umwaka. Muri iyi nama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango East African Community abo bakuru b'ibihugu baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo guhuza imikorere za gasutamo, isoko rusange, ifaranga ndetse no kwishyira hamwe mu bya politiki. Ni muri iyi nama kandi perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyikirijwe inkoni y'ubuyobozi bw'uyu muryango mu gihe cy'umwaka akaba akoreye mu ngata perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni warumaranye imyaka 2 iyo nkoni y'ubuyobozi bwa East African Community.
makuru cy'ubunyamakuru hanze y'u Rwanda duhere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Guverinoma ya Tanzania ihagaze ku mategeko iherutse gushyiraho yo guhoza ijisho ku mitwe ya politiki. Iri tegeko rireba amashyaka ryatuwe n'abadepite ku wa kabiri w'iki cyumweru rikaba riha ububasha guverinoma kugenzura bimwe mu bikorwa birebana n'amashyaka cyane cyane ku bijyanye n'aho ayo mashyaka akura mikoro. Iyi nkuru mu binyamakuru bya The East African, The Citizen, Daily News, Eyewitness News, Express n'ibindi bitandukanye ikomeza ivuga ko abanenga guverinoma ya Tanzania by'umwihariko amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi basanga kuvugurura itegeko rigenga imitwe ya politiki muri Tanzania ari uguharurira inzira guverinoma kugira ngo hibone uko ikandamiza ayo mashyaka adacana uwaka na CCM Chama cha Mapinduzi, ishyaka riri ku butegetsi kuva ryashingwa mu mwaka w'1977. Aya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa muri Tanzania agakomeza asobanura ko urwego rwa leta rushinzwe kwandika amashyaka rwahawe ububasha bw'ikirenga, ububasha butagenzurwa bwo kwandukura ayo mashyaka muyemewe kandi bigakorwa igihe icyo ari cyo cyose. Abandi banenga ubutegetsi bwo muri Tanzania basanga iri tegeko nta handi riganisha atari ku ngoma y'ishyaka rimwe rukumbi mu gihugu. Nyamara ku ruhande rwa guverinoma bo bahamya ko intego y'iri tegeko rishya ku mashyaka ari ukwimakaza demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi kandi akorera mu mucyo. Iyi nkuru ikanzura yibutsa ko kuva Perezida John Pombe Magufuli yajya ku butegetsi hari muri 2015 yakunze kunengwa cyane n'abavuga ko asiribanga uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu cyane cyane kubiha kujora ibyo akora. Muri Kenya ibinyamakuru birimo The Standard, The Star, Daily Nation hamwe na Express Exavera biravuga iby'umuturage muri iki gihugu wahawe indishyi ingana n'ibihumbi 440 by'amadolari y'Amerika kubera ko yashyizwe ku iseta akabagwa nabi. Iki gikorwa ibinyamakuru byise mu Cyongereza botched surgery cyabereye mu bitaro byo mu murwa mukuru Nairobi hari mu mwaka wa 2005, bivuze ko hari hashize imyaka 14 abazwe nabi nyuma y'uko akubiswe inkokora ku zuru ubwo yakinaga umukino w'amaboko wa basketball. Urukiko rukuru rwa Kenya rwategetse ko uyu muntu wangijwe mu bwonko ubwo yabagwaga ahabwa akayabo ka miliyoni 44 n'ibihumbi 500 by'amashiringi ya Kenya mu mafaranga y'u Rwanda se make Savera ni miliyoni zikabakaba 400. Miliyoni 400 sinkiya nawe akajya kuziyondoza. Urukiko rwasobanuye ko kwangirika k'ubwonko bwe ngo kwatewe n'uburangare bw'umuganga wamuteye ikinya yarangiza akigira mu bye. Ibi ngo byagize ingaruka zikomeye ku bwonko bwe kuko ngo bwasigaranye ubushobozi nk'ubw'umwana w'imyaka 6 y'amavuko kandi yari ingimbi y'imyaka 17 yiga mu mashuri yisumbuye. Byabaje uretse uyu musore wahawe ako kayabo k'indishyi n'ababyeyi be umucamanza yabageneye ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika kandi ngo ayo mafaranga yose Savera akazatangwa n'ibitaro bya Nairobi bifatanije n'uwo mutezi w'ikinya. Reka ibyo tubyihorere. Perezida Omar al-Bashir yahinduye urw'amenyo abigaragambye bakoresha urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Ibitangazamakuru birimo Arab News, Sudan Tribune, The Standard, Washington Post, Africa News, News 24 n'ibindi byo hino hino Savera ariko muri Afurika cyane cyane byandika ko uyu musaza w'imyaka 75 y'amavuko aseka cyane abatavuga rumwe nawe bakoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo bategure imyigaragambyo irwanya ubutegetsi bwe bugiye kumara hafi imyaka 30. Bashir avuga ko ikintu cyonyine gishobora kumukura ku butegetsi ari amatora, naho ubundi ngo abigabiza imihanda bamwamagana ngo baragasorera mu rucaca. Bashir ati guhindura guverinoma no kuvanaho perezida ntibiteze kuzaca na rimwe kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook, bizashoboka binyuze mu matora, nta yindi nzira byanyuramo ndabarahiye. Hagati aho ingabo za Sudani zarahiriye kutazatenguha umugaba w'ikirenga wazo ari we Bashir. Ku wa gatatu w'iki cyumweru zikaba zaratangaje ko zitazemera ko ingoma ye ihirima. Ibi zikaba zarabivuze nyuma yaho hari bamwe mu mpirimbanyi zasabye ko igisirikare gihaguruka kikajya nyuma y'abigaragambya kikabashyigikira bityo kikanotsa igitutu guverinoma ikabona ubwegure. Gusa umugaba mukuru w'ingabo za Sudani General Kamari Abdul Maruf yabakuriye inzira ku murima ababwira ngo ikijondanye. Agira ati ingabo ntituzemera ko leta ya Sudani isenyuka turaho turebera ukwigwa mu rwobo. Ibyo ntibizashoboka rwose. Ati ntibizashoboka rwose. Yongeyeho ko abayoboye imyigaragambyo ari abanzi ba Sudani kandi ko bakomeje guharabika isura y'igihugu. Mu gihe aho muri Sudani havuga imyigaragambyo igiye kumara hafi amezi 2 Savera, aho abayitabira batangiye bamagana izamuka rikabije ry'igiciro cy'umugati ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, ariko nyuma y'imyigaragambyo y'ubuzima buhenze yaje guhindukamo ya politiki yo gusaba ko Perezida Omar al-Bashir ava ku butegetsi yagezeho mu 1989 yifashishije ingufu za gisirikare agahirika wari minisitiri w'intebe icyo gihe Sadiq al-Mahdi. Ikindi kivugwa muri Sudani nuko abarimu muri kaminuza yiyubashye muri icyo gihugu hariyo Khartoum nabo bageze ikirenge mu cy'abandi baturage ba Sudani basaba ko guverinoma ya Bashir ivaho igasimburwa n'iyinzi bacyuho. Reka ibya Sudani Savera, Sudani ya Bashir tube tubiteza amaso ahubwo
twerekeze muri Ethiopia aho umuntu wari umaze amezi abiri bivugwa ko yazutse byarangiye yitabye Imana muri iki cyumweru. Ntibisanzwe ibinyamakuru bya Daily Sun na Daily Mail bikavuga ko wari yazutse yitwa Hilifa Negero, hakaba hari mu Gushyingo kwa 2018 ubwo yasohokaga mu isanduku y'abapfuye mu muhango wo kumushyingura. Muri isanduku Hilifa Negero ngo yamazemo amasaha 5 yose, ariko mu gihe imva yari tarashya abaturage bari bitabiriye umuhango wo kumuherekeza bumvise ikintu gikomanga imbere muri iyo sanduku y'abapfu, amaguru bayabangira ingata biruka amasigamana bya bine bya kibuno mpamaguru, nyuma yo kumva ijwi ribaza niba nta muntu uri hafi aho. Ari we wabyifatamo ute? Mbaze nkubaze. Haje gusigara ushinzwe gushyingura imirambo, ari nawe waje gushira amanga, aza gufungura iyo sanduku maze uwari wapfuye akayisohokamo ahumeka umwuka w'abazima, ibyaramarira mu mudugudu wose bihinduka ibyishimo. Uyu mukozi wo mwirimba ati nashyinguye abapfuye benshi barenga 50 cyangwa 60, sinigeze mbona ibintu nk'ibi ngibi kuva nabaho. Rwose yagaragaraga nk'uwamaze kubwanura byarangiye mbese yapfuye. Nyirubwite Hilifa Negero yaje gusobanura ibyamubayeho, avuga ko ubwo yari atacyumva igikoma ngo ageze ahantu heza mu busitani butohagiye, mbese ahantu h'icyatsi kibisi cyane iki cy'urucaca, maze ngo umugabo wari wambaye ibyera amubwira gusubira iyo yari avuye. Ubwo ni ku isi. Umwe mu nzobere z'abaganga bo muri Ethiopia akimara kubyumva yahumurije rubanda ababwira ko bishoboka ko Hilifa Negero yari yataye ubwenge yibereye muri koma ikomeye. Nyuma y'amezi abiri ibyizwa kuzuka bibaye, wagombaga kumushyingura bwa mbere, ni nawe wabikoze ejo bundi ku wa 4 nyuma y'umunsi umwe uyu nyine atabarutse. Abumva ibi Xavera ntibabyiteranye n'ibya Lazaro w'i Betaniya basoma muri Bibiliya mu bitabo bya Luka na Yohana. Uwo Lazaro uvuze akaba ari wa wundi wazuwe na Yezu jandanye. Ngayo nguko Xavera, gusa iby'Imana ikora biratangaza, kuko hari indirimbo igira iti iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri. Namwe nimukomerezaho muri iyo njyana. Ibinyamakuru bya Sierra Express Media, African News, Sierra Leone Telegraph na News 24 byanditse ku munsi w'isukura rimwe mu kwezi mu gihugu cya Sierra Leone. Iyi ni gahunda yatangijwe na perezida wa gatanu wa Sierra Leone ari we Julius Maada Bio muri uyu mwaka, aho yahamagariye abaturage b'igihugu kwigabiza imihanda bakayisukura kugira ngo banoze isuku ya buri wese. Buri wese nyine ni buri muturage w'icyo gihugu. Ni igikorwa kizajya kiba ku wa 6 wa mbere wa buri kwezi. Iyi nkuru ikomeza ivuga ko ibitangiwe na Sierra Leone bimaze kuba umuco mu Rwanda, aho igikorwa nk'iki kizwi nk'umuganda kiba buri wa 6 wa nyuma wa buri kwezi. Uretse perezida Julius Maada Bio ubitangije mu gihugu cya Sierra Leone na perezida wa Zimbabwe Emmerson Dambudzo Mnangagwa, uyu munsi w'isukura mu gihugu cyose yawutangijeyo, aho yavuze ko iki gikorwa kizajya kiba buri wa 5 wa mbere w'ukwezi mu gihe cy'amasaha 2 uhereye saa 2 za mu gitondo ku isaha yaho muri Zimbabwe. Uyu munsi kandi wanashyizweho mu gihugu cya Ethiopia, aho minisitiri w'intebe waho Dr. Abiy Ahmed yategetse ko isuku n'isukuru bikorerwa abatagira aho baba, bigakorwa babogosha, babuhagira ndetse bagahabwa imyenda n'inkweto bishya. Ubwo byatangizwaga mu mwaka ushize wa 2018 aho muri Ethiopia, byatunguye abatari bake kuko ngo byari bihabanye n'ibikorerwa mu bindi bihugu bimwe na bimwe, aho abatagira aho baba bafatwa nk'umwanda uba ugomba kuvanwaho ukajugunywa mu iyarara. Nyamara ngo burya abo baturage batagira aho bajye ku musaya nibo baba bakeneye ubufasha mu by'ukuri. Aho baracyabitangira banabyimenyereza, mu gihe mu Rwanda ibyo bikorwa by'umuganda aho bamaze kubigira ibyabo. Muri Nigeria ho ikinyamakuru cya The Guardian hari uko cyanditse jandanye. Cyanditse kigira kiti Soyinka vows not to vote for Buhari and Atiku. Nibyo bisobanuye mu Kinyarwanda tugenekereje ngo Soyinka yavuze ko atazagira n'umwe atora yaba Buhari cyangwa Atiku. Yararahiye rwose, ararahira arirenga. Uyu mwanditsi wa Soyinka wanahawe mu 1986 igihembo cy'ubuvanganzo cyitiriwe Nobel, ntakozwe ibya kandidature z'aba bagabo babiri bafatwa nk'abarusha abandi amahirwe abandi bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri uku kwezi kwa 2. Xavier, abantu wahoze ari vice perezida wa Nigeria Atiku Abubakar w'imyaka 72 ushaka kubikica amahirwe ya perezida uriho ubu hariwe Muhammadu Buhari w'imyaka 76 y'amavuko. Uyu musaza Wole Soyinka w'imyaka 84 y'amavuko avuga kuri abo basaza bagenzi be yagize ati ndabona bombi bakwiye guterwa ishoti kuko igihe kigeze ngo igihugu kibona amaraso mashya aribwo buyobozi bushya bwa Nigeria. Mu gihe hasigaye ibyumweru 2 ngo abanyanigeria nyine babarirwa muri miliyoni 80 biyandikishije kuzatora babe aribo bitabira
kwitabira ayo matora. Soyinka arabasaba gukora ku buryo bumvikana ku mukandida umwe wabasha guhigika Buhari na Abubakar. Amashyaka 91 niyo azitabira ayo matora, naho ku mwanya w'umukuru w'igihugu harahatana abakandida barenga 30. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyo cyanaza akajisho ku mubano w'Ubufaransa n'umugabane wa Afurika, maze cyandika inkuru ifite umutwe ugira uti Emmanuel Macron mu rugendo rugana iburasirazuba, aribyo cyanditse mu gifaransa ngo Emmanuel Macron en marche vers l'est. Ibi Jeune Afrique kabivuga ihereye ku ruzinduko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yagiriye mu Misiri uhereye ku cyumweru gishize Xavera, ariko mu by'ukuri amaso ye ngo yahanze muri Afurika y'Iburasirazuba, abateganya kuzagira urugendo mu kwezi gutaha kwa gatatu, by'umwihariko mu bihugu bya Ethiopia na Kenya. Intego izayimuhagurukije i Paris ni iyihe jondanye? Intego izayimuhagurukije i Paris ikaba wari yo guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu, dore ko ngo ari ibihugu bifite akamaro cyane hakurikijwe aho biherereye, aravuga Ethiopia na Kenya. Naho bigaruka ku ruzinduko rwo mu Misiri, ibitangazamakuru bya Euronews, News 24, Daily News, Djibouti, Middle East Eye, Egyptian Street na Middle East Monitor byanditse ko Macron atari iminwe imbere ya mugenzi wa Abdel Fattah al-Sisi ubwo baganiraga ku birebana n'uburenganzira bwa muntu. Macron yamubwiye ko uburenganzira bwa muntu bugeze harindimuka mu gihugu cya Misiri, kandi ngo si ubwa mbere abivuga kuko no mu mwaka ushize yabimubwiye ubwo uyu Sisi yari i Paris mu Bufaransa. Macron ati iki? Ataho kugira ngo ibintu bikosoke byarushijeho guhumira ku mirari. Macron yakomeje agira ati ituze n'amahoro arambye bijyana n'icyubahiro cya muntu ndetse n'ishema rye no guharanira kugira igihugu kigendera ku mategeko. Ntiwashakisha ituze mu gihugu cyawe mu gihe wirengagiza nkana ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu. Aha ngo yasubizaga Bwana Sisi wari umaze kubwira abanyamakuru ko icyitwa uburenganzira bwose kigomba kureberwa mu ndorerwamo y'akaduruvayo kugarije akarere, kikareberwa kandi no mu rugamba rwo guhangana n'iterabwoba. Perezida Sisi byagaragaraga ko yarakaye cyane, yinginze mugenzi we Macron adakomeza kugira mu maso yabo mu burengerazuba bw'isi ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Macron abajijwe gusobanura ibifuzo mu myigaragambyo ibera mu gihugu cye cy'Ubufaransa ikozwe n'abambaye udukote tw'umuhondo, aba biyise nyine gilet jaune, yasubije ngo ikijondanye. Yasubije ko nta muntu wigaragambya uricwa na polisi muri iyo myigaragambyo. Reka ibyo tubyihorere. Mu binyamakuru bya La Croix, Le Figaro na Liberation bati Papa Francis yemeza ko kubaho bugaragu kw'abapadiri ari impano kuri Kiliziya, ngo si ugushaka cyangwa amahitamo ya muntu. Nibyo Xavera, ibi binyamakuru byanditse mu rurimi rw'igifaransa bigira biti le célibat des prêtres donc pour l'église n'est pas optionnel, affirme le pape Francis. Uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ndege yamuvanaga muri Panama imusubije Vatican. Abajijwe ku bijyanye no kuba abapadiri bashaka abagore cyangwa se kuba abagabo bubatse bashobora guhabwa ubusaseridoti, Papa Francis yemeye ko hari hake byashoboka Xavera, ariko nabwo ngo byabanje kwigwa neza bikanonosorwa neza n'ababenyi ba teolojiya. Nanone bikaba byapfa guhengekerezwa mu bice biherereye mu rutumva ingoma, aho yatanze ingero za hejondanye. Yatanze ingero nko mu birwa byo mu nyanja ngari ya Pasifika no muri Amazoni, aha akaba ari muri Amerika y'Amajyepfo. Ubwo afite agahirahiro ko kuba abapadiri kandi mwarashatse mwajya muri ibyo bice tubabwiye, ndetse n'abashaka gushaka abagore mwaramaze kwiha Imana muri abapadiri mwajya muri ibyo bice Papa yavuze. Ubwo dukomeje ku by'urushako n'urubyaro, bitwerekeze kuri iyi nkuru idasanzwe, aho bwa mbere mu mateka mu Bwongereza havutse impanga z'abana ariko zifite base babiri batandukanye. Mutubwo byagenze gute? Reka natwe tubibasomere, turabikura mu bitangazamakuru n'ibinyamakuru bitandukanye birimo Isante, The Mirror, The Sun, Daily Mail, Metro ndetse n'ibindi. Nka Isante yateruye igira iti mu Bwongereza umugore yabyaye impanga ariko zifite base babiri batandukanye. Metro Belgique nayo iti impanga z'impinja zidahuje base zabonye izuba mu Bwongereza. Ibinyamakuru byanditse ko izo mpinja zombi zavutse hakoreshejwe bwa buryo bw'ikoranabuhanga bwo gufata intanga z'umugabo n'umugore zigahuzwa hanyuma zikaza guterwa mu mugore, ibyo bita mu ndimi z'amahanga fecondation in vitro. Base b'izo mpanga ni abagabo babiri b'Abongereza babana nk'umugabo n'umugore, aba bita batinganye. Naho umugore wemeye kubabyarira ni Umunyakanada witwa Meg Stone, usanzwe ufite umugabo n'abana babiri. Ubwo buryo bwakwitwa nk'ubufindo bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho intanga z'abo bagabo bombi b'abatinganyi zahujwe n'iz'umugore udatangazwa amazina ye, maze nyuma
nyuma y'amezi 6 gusa zihujwe ziza guterwa muri uwo mugore w'umunyakanadakazi ufite imyaka 32 y'amavuko. nyuma y'igihe cyagenwe uwo mugore ngo yaje kubyara impanga ebyiri, imwe yitwa Alexandra ifite se witwa Simon n'iyitwa Calda ifite ise witwa Green. Nk'ikiguzi cyo kubatwitira no kubabyarira uyu munyakanadakazi ngo bamuhaye akayabo k'amafaranga y'amapawundi akoreshwa mu Bwongereza 25,000 ahwanye n'amayero 29,000. Mu Banyarwanda ntabwo ari makeya kuko harabarirwa muri miliyoni hafi 30 izo mpanga zabyawe n'abatinganyi zikaba zuzuza umwaka muri uyu mwaka tugezemo. Ngaho aho isi ya none igeze, naha dusoresha ikiganiro cy'uyu munsi. Turabashimiye cyane. Nitwa Nyirarukundo Flavera. Umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni muri Kongo Kinshasa, ubutumwa nyine bwa MONUSCO ariwe Madamu Leila Zerugi, yabwiye abanyamakuru ko yakiriye ibaruwa ya minisitiri